Kadir, 5 sarı. Yaşıl giyince Malvan Rahimov Sherzod, O'zbekiston. Kelingizlar, hurmatli og'ayni tuvanlar. Suymenchingizlar ушул жерден сүрө албасаңыздар, анда башка жерден билбейбиз. Салмагы сайдын ташындай болгон Sherzod Rahimov жашыл түс кийимчен жана анын жанында жаш баладан айырмасы жок. Бул көрүнгөн Кадыр Гесинбеков курдан алышууда. Давай, давай. $105 kilogram formatdagi balban. To'xtat, o'rtoqlar. Подожди. 105 kilogram o'rniqni basgan Kadir Gесинбеков salmog'i 195 ta basgan Sherzod Rahimovga qarshi turadi. Yayna turma, charchat! Ketirmaysinmi amakinga? Bahadur! Turma! Atuq-atuq Charchat! Bahadur! Bahadur! Turma! Bahadur! Charchat! Bahadur! Tura. Bayqadыңыздарбы? Kadir içten toray çaldı ele döde bolgan balban ayrasızlar. Kolun buradan çıkarıp jibirdi. Zaten bir açma ketdi. Hadi! Görmanlar çarçalayımız, süreyimiz. Çaldım! Şaşma! Balvanlar ekimler kurashdi. Esep 2-0. Yaşıl giyince 2 eskertish var. Şaşma! Ko'k kiyimda 1 eskertish var. Oğlundan keser! Hadi! Şaşma! Hadi şaşma! Şaşma! Kıyımlı! Belli! O'zbekistonlik balvanlar 2 eskertish var. Oğlundan keser! O'zbekistonlik Çalas balvanlar 1 çalas! eskertish var. Kettin! Oxirgi 20 sekund. Давай. Kettin! Давай, делай, брат. 10 sekund. Ой, блин. Butunu baskanlığı için ko'k kiyimchi balvonga 2-chi eskertuv. 2 balvondan teng 2 eskertish var. Bayqadыңыздарбы? Balvandардың басышын қараңыздар. Tabiiyki qara jerma eshik qoldi. Vaqt.
Upay artıqçılığı bilen jengişke Kelsinbekov Kadir жетişti. Жөңгүсү жанган Кадыр Келсинбеков дан азасы Шаңголуда. Намысқа жарап берди. Аса баксын. Атаандашым аягын астынан